Pan, sekarang kita bincang pasal stage pertama, synthetic pre-training, memory dan memorization. Memory, aku fikir model sepatutnya reason, bukan memorize facts je. Kedua-dua penting. Tapi first, models perlukan selectively retain knowledge yang matters untuk deployment. Jadi, chemosynthetic pipelines bantu dalam memorization. Melalui varied repetition. Original mid-training ialah pasal data quality filtering dan formatting. Lepas tu kita lompat kepada data rewrite atau rephrasing, bukan sekadar untuk cleaner data, tapi tolong models memorize melalui diverse repetition. Jadi, rephrase same fact dalam different ways. Bantu model ingat lebih baik. Tepat, Meta REWI framework tunjuk web documents ada valuable content tapi poor writing structure. Rephrasing buat documents lebih coherent dan elaborate dan models memorize melalui varied repetition ni. Apa active reading dataset approach ni? Meta Active Reading Dataset guna diverse learning strategies untuk setiap dokumen macam different ways nak study same material. 8 billion model train pada dataset ni saturate hardest memorization benchmarks dengan guna varied approaches. Macam bagi students, multiple ways nak belajar same concept. Mereka ingat lebih baik. Ya, dan Beyond Web dan SYNTH projects tunjuk kau boleh build self-contained pre-training environments dari small tapi high quality samples. Boleh bagi aku concrete example camp ni ya kerja? Sure, ambil 56,000 Wikipedia artikel sebagai seed tak cukup untuk train directly tapi high quality. Kau generate diverse rephrasing bagi setiap artikel, different styles, perspectives, emphasis. Mungkin kau summarize dari different angles, extract key facts dalam various formats, create questions and answers. Ni create rich dataset di mana same knowledge appears dalam banyak different forms dan konteks. Jadi model nampak same concept repeatedly tapi dalam different ways tu yang sebab ingat lebih baik. Tepat, dan kau boleh selectively amplify facts dan optimize memorization melalui engineered rephrasing. Synthetic pipeline selesaikan LLM, memorization, models boleh selectively retain knowledge yang actually matters. Kenapa memorization stage ni penting sangat untuk real world applications? Sebab nak buat real impact, models perlukan perform pada unavailable inputs, private data, proprietary knowledge, internal culture. Kita ada recipes untuk produce data ni, guidelines, policies, advice dari people kat ground. Jadi synthetic pipelines bagi kita create training data dari knowledge yang tak pernah ditulis sebelum ni. Ya, future systems akan perlukan lebih abstract pipelines, bayangkan SYNTH-like datasets dari structured knowledge graphs, bukan je teks. Jadi memory stage ialah pasal tolong model selectively retain knowledge melalui varied repetition. Ya, active reading guna diverse learning strategies dan rephrasing create varied exposure kepada same facts. Ya, selesaikan memorization dan bagi kita build training environments dari small tapi high quality seed samples. Dan future systems akan perlukan lebih abstract pipelines untuk handle knowledge yang tak pernah verbalized before.